U ovom tutorialu armirat ćemo zid koristeći se naredbom izvuci po stazi. Preskočit ćemo korake koji se tiču izrade presjeka jer smo ih već obradili u jednom od prethodnih tutoriala. Ulazimo u strukturu građevine, postavljamo armaturu zida kao aktivan crtež i presjek zida stupa u žuto, odnosno kao promjenjiv crtež. Ovaj zid ćemo armirati sa šipkama, na način da ćemo prvo u ovom presjeku postaviti otvorene vilice na rubovima zida, zatim šipke uz rubove vilica i horizontalnu armaturu zida. Dok ćemo u drugom presjeku postaviti vertikalnu armaturu. Pa krećemo s postavljanjem armature. Prvo ćemo postaviti otvorene vilice. Isključimo mogućnost postavljanja po rubovima oplate, opis i ručno postavljamo vilice. Nakon postavljanja biramo s koje strane će biti otvorena. Dvostrukim pritiskom tipke Escape izlazimo iz naredbe i krećemo s postavljanjem rubnih šipki točkasto uz vilicu. Koristit ćemo se ravnim šipkama. Kada postavimo jednu, samo ćemo je kopirati onoliko puta koliko nam je potrebno. I na kraju ćemo zrcaliti vilicu sa pripadajućim šipkama na drugi kraj zida. Još ćemo postaviti uzdužne šipke koristeći se proizvoljnim oblikom šipke i zrcaliti ih. U drugom presjeku ćemo uzrtati vertikalnu armaturu koju ćemo također zrcaliti na drugi rub zida. Kao što ste primijetili, niti jedan oblik šipke nismo položili u drugi presjek. Stoga ćemo se sada koristiti naredbom izvuci šipke duž staze. Alplan nas pita koje šipke želimo odabrati za izvlačenje. Nakon odabira odgovarajućih šipki, u prozoru izometrije potrebno je odabrati stazu po kojoj ćemo izvući odabranu armaturu. Možemo vidjeti da nam se sada položila armatura duž staze, dok sa lijeve strane u paleti mijenjamo različite postavke vezane uz tu istu naredbu. Od mogućnosti odabira zakretanja profila u slučaju nekakvog promjenjivog profila, nema se odnosi na postavljanje oblika šipke bez rotiranja neovisno o putanji staze. Standardno postavlja oblik šipke duž staze takav da je okomit na stazu. I još imamo zakretanje profila s obzirom na Z os. Kada uključimo ukloni prekid staze, onda nam Alplan prilikom rotacije profila duž staze za kut veći od definiranog kuta prekida stazu i postavlja je ispočetka. Nalaze se još klasične mogućnosti vezane za zaštitni sloj betona, armiranje i mogućnosti vezane za poprečno i uzdužno armiranje. Kod dijela koji se odnosi na poprečno armiranje možemo mijenjati razmak i birati određena područja koja želimo progustiti. Dok kod uzdužnog armiranja možemo birati grupe šipki. Odnosno, ukoliko imamo više različitih pozicija šipki, onda će nam se svaka ta pozicija prikazati kao grupa, te ćemo ju moći zasebno namještati. Svakoj grupi možemo dodijeliti početni previjes, kraj preklopa, vrstu isporuke, hoće li se te šipke dostaviti na gradilištu kao ravne ili savijene šipke, dužinu preklopa koja se računa prema standardu i mogućnost mijenjanja dužine svake uzdužne šipke pojedinačno. Kad smo završili s odabirom postavki, pritisnemo Escape i označimo šipke iz drugog presjeka, te za stazu ovaj put biramo ovu liniju. Samo još promijenimo razmak na 15 cm i završili smo s armiranjem zida. Sad prelazimo na opisivanje armature. Prvo ćemo promijeniti vidljivost pojedinih armaturnih šipki, to možemo učiniti klikom na promijeni prikaz polaganja, odaberemo srednju šipku i kliknemo na pozicije šipki kojima želimo promijeniti prikaz. Naravno i naknadno možemo progustiti vilice.
Idemo na opis, kota opis, odabiremo kotnu liniju, uključimo oznake šipki, kod vrste simbola odabrat ću praznu kružnicu bez rubova. Veličina simbola može ostati na 4 mm, dok ću od dodatnih mogućnosti kotnih linija odabrati praznu strelicu. Kod kartice tekst pokazivač ostavit ću broj pozicije, količinu, promjer i razmak. Slobodni tekst jer prikazujemo šipke samo s jedne strane zida. Alplan sada pita koju šipku želimo opisati. Kliknemo na šipku i nosimo njenu kotu. Nakon postavljanja kote nosimo i postavljamo opis. Dodatno ćemo opisima dodijeliti i mjernu jedinicu. Kada smo završili s opisivanjem, možemo u animacijskom prozoru vidjeti kako izgleda naša armatura. Hvala vam na pažnji i ugodan rad uz Alplan.